Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke uma kuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenzela nje mntanasekhaya awulike ividiyo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubhekele-ke nje ama-transfer news kwi-Betway Premiership sokubhekela laphaya kuwona-ke amakhosi i-Kaizer Chiefs ekubikwa ukuthi-ke isimsayinile loyo obegijima-ke kuMaZulu FC ewumdlali weMamelodi Sundowns u-Ethiosa Ighodaro kuthiwa-ke i-Kaizer Chiefs isimsayinile osekusele nje ukuthi-ke i-Kaizer Chiefs im-introduce njenge-new signing njengabo bonke abadlali-ke sibabonile phambilini ngesikhathi-ke sewindi lama-transfers i-Kaizer Chiefs basayina impela-ke kunesithombe esiputshukile sakhe-ke laphana ku-Ethiosa Ighodaro impela-ke kuyona-ke i-photoshoot ye-Kaizer Chiefs impela-ke isithombe esiputshukile before i-Kaizer Chiefs im-introduce kodwa-ke esesikulindele ukuthi-ke i-Kaizer Chiefs im-introduce njenge-new signing yawo-ke amakhosi entsha kodwa-ke nje yena-ke impela usengumdlali wayo-ke i-Kaizer Chiefs since isithombe-ke sakhe sesiputshukile akuyona-ke i-photoshop le i-photoshoot ye-Kaizer Chiefs. Ukhona-ke umuntu-ke oyigundane okwazile ukuthi-ke lesithombe asidedele. Like ividiyo, subscribe kwi-channel, mina nawe ngizohleze ngikhona ngulethele-ke ama-transfer news kuyona-ke i-Betway Premiership. Okwamanje-ke ividiyo yethu akasibambe la, nisale kahle.